Hainohai Jasha Talang Talni Salchichuku Salo DPF Rok Jobrok Jaka Somong Sitra Tangnai Rokbai Hai Hinai Koktuma Kasawi Fakya DPF ni Sengkrak Rok Beskang Salmari Nijini Jorani Kaisa Pandano Rogai Kok Jablai Tongmani DPF ni Vice President Omrit Debormani Nogo Siaba Achomsa Borom Genang Omrit Debormani Nogo Jobrok Ka Somong Sitra Tangnai Rok Borom Genang Omrit Debormani Nogo Faizak Bebak Bai Rok Bokhok Jakba Kya Abuni Yagulo Tripura Police Rok Thangai Amjok Nakya Patimungni Yagulo Borokni Kokshi Chamung Wakhinagar TTAADC Borom Genang MDC Runal Debormani Bising Khobjago A Patimung Thai Te Bidhan Sabha ni Khe Minister Roton Lal Nathni Thayo Klayo Borok Saka Engmano Abo Borom Genang MDC Runal Debormani Dagima Bai Fano A Patimung Engmano Hinei on camera Beska Fiaba Police Kahamke Naima Yagolose Bebak Srai Ke Saimanai Hinei Sai Khinarika DPF Vice President Omita Debormani Nogo Khana meeting ni bagai asul laimani sing kesang kai democracy sini peaceful gorwa sabha sing khlai tama jagawo tipra mothani borok phai sino attack khai these jaga thai ke birmohon ADC place ne ar kai kolomtola somni romja How many constitution area like mo ADC hinkai Bajunogor Wakinagar Runel Angkai Bidhan Sabha Assembly hinkai Rotonlal Nathni Assembly Tin jero mohan je gundar family almost couple tagi mu thekena or ki runel tagi mu thekena naki product chairman product ni mo tagi mu tin pro thekena sang ang thasiguno saisanga totally mo tipra motha ni dagi mu mai phayo tipra motha ni dagi mu kori hinkai tipra sa tini dukumanya ramne product chairman product kisur komono boro direct product kisur chairman deal khayo sang bonono masanai runel titam bon titam pok sanai sang binaro ya jeto khanadan ko jeto Bajunogor Wakinagar ni bini area ho Oma hai je khlari tongmani runel bu yak tongmano sang kri hin saya aboni bagai tabo sabuni yak re police identify khanai police sang tabo bagai identify khai dinai